با نام خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خانه‌دانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. با یک برنامه ویژه در خدمت شما هستیم و برنامه نوبت کتابخانه است. پیش از آنکه من مهمان رو برای شما معرفی کنم، میخوام یادآور شم که امسال در تاجیکستان سال 2024 چند کتاب نشر شده است که ما میخوام اون رو به شما معرفی کنیم. کتاب اول این نوشته میرزا نصرالدین نونی شریکی 100 سال بروسیه، یک کتاب تاریخی است، یک رمان تاریخی است و خیلی جالب است و واقعه های این 100 سال اخیر رو از دیدگاه دیگر، از نظر دیگر برای شما معرفی میکند. و اگر اونهایی که مایل دارید به این رمان‌ها، خواهش دارید، میتونید این کتاب رو از فروشگاه کتاب تاجیکستان دسترس کنید. البته تعداد نشر هم خیلی محدود است، 100 نسخه است. پس بیش توبید از خوندن چون یک کتاب خوب به نصیب نمونید. کتاب دیگری که از محمد رضا شفیع کتکنی با خط کریلی برگردانده شده است از خط فارسی با کوشش و اهتمامی پروفسور شادی محمد صوفی زاده، این کتاب هم نو نشر شد. نام کتاب رستاخیز کلمات و دستگفتارهای درباره نظر ادبی صورتگران روس، یعنی این با متخصصان سوی ادبیات، اونایی که در بخش فیلولوژی میخونن، زبانشناس هستن، شاعر هستن، نویسنده هستن، در بخش تئاتر و سینما کار میکنن. این کتاب خیلی یک کتاب جالب و مفید است و اونهایی که روزنامه‌نگار هستن میتونید این کتاب رو از فروشگاه کتاب دسترس کنید، بخونید، از منفعت خالی نیست. و یک کتاب دیگری که در تاجیکستان نشر شد و من فکر میکنم که همه ما عاشق مولانا هستیم و بارها این کتاب‌ها رو در برنامه معرفی کردیم، یعنی مثنوی، معنی و دیگر قصه و حکایه‌های مولانا رو. و کتاب دیوان شمس تبریزی که بسیار غزل‌های ناب، غزل‌های جالب و در مجموع این یک دیوان خیلی جالب است از جانب انتشاراتی ارگراف نشر شده است. اونهایی که مایل داره، شوق دارید با مولانا، میتونید این کتاب رو از فروشگاه کتاب تاجیکستان دسترس کنید. مهمانی ما قرار دارند که شما اکثرا اون کس رو میشناسید، بانو شاعره رحیم جان. و برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. سرول بگویید که در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه چه حال و احوال دارید و زندگی رو چگونه پس سر میکنید؟ یک زندگی آزاد، فعالیت کاری ندارم در هیچ کجا، چون که محدودیت وقت اجازت نمیدهد و این کارهای ایجادی من اکثرا شبها کار میکنم و روزانه نمیتوانم که صبح بر وقت بخیزم و به کارگاه بروم. خیلی پر انرژی هستید، در محافل گوناگون هستید و شعر و داستان ها هم میگید، نظر میدید در شبکه‌های اجتماعی. فکر میکنید همین کارها، مثلا بعضی کارهای بیهوده میدونن، یک کارها میخوان مثلا فعال باشن، چی میدین همین کارها به شما؟ مثلا من پیرامون این اندیشه نمیکنم. من یک انسانی هستم که هرچی دلم بخواد میکنم. اگر دیوانگی کردم دلم خواست، مخصوص با هدفمندانه که باید این کار برای من یک منفعت بیارد یا اینکه برای آبرو، برای شهرت، به این خاطر هرگز به کار دست نزدم، هرگز. مثلا یک صبح فرض کنیم که یک روزش که صبح بلند شد از خواب بر وقت هستید و اومدید مثلا به همین کوچه‌های مرکزی از به خیابان است رفتید و شاید سفرهای زیاد میکنید، ببینید یک زن تاجیک راه میره بعد، یا که یک زن تاجیک مثلا گداگی میکنه، یا که یک زن تاجیک رو حال ناخوبش رو در مهاجرت میبینید، همچون زن چه احساسی فرا میگیرد و باری دیدید این حالت رو و نظرتون به این موضوع چی است؟ وقتی که به خارج سفر میکنم و میبینم که همه کارهای رفتن راه، شستن طبقه در طرفخانه ها، اینها همه دستی مردها هستند و انقریب که یگون زن رو نمیبینیم که به این کارها دست بزنه. ولی چون میایم سری مفهومی زنی تاجیک همیشه جارو به دست، محیط خانه‌اش علایده است، ولی برای دریافت کردن قوت لایموت حتما جارو به دست میگیرد، راه میروبد و در طرفخانه ها ظرف میشوید. همه این حالت ها کس رو میدونه چقدر ناامید میکند، شکسته میکند. این کاری زنانه نیست اصلا، ساعت 2 شب 3 شب رفتن راه ها. ولی من فکر میکنم که جرم اصلی سری همین زنی تاجیک است که از اول خودش را نساخت و فکر کرد یک دختر خانم تاجیک هنوز در دوره اون که یک حد خودشناسیش فرا میرسد، اولین فکری که در سر دارد باید لباس عروسی بپوشد، باید شوهر بکند و آمادگی میگیرد خودش رو برای اون که چگونه الکه یک پروژه میگذارد برای خودش و اون پروژه در سرش فقط از اون عبارت است که در خانه اگر این کار رو کردن نتواند خشتمانش رو اذیت میده و همش سری هم کارهای خانواده، خواجگیداری. بسیار کم الله خوشبختانه که دخترها با این همه صدمه های روحی که دوچار آمدن و دیدن آخرش فایده ندارد، حالا دیگر خیلی زیاد دست زدن برای ساختن خودشان، یعنی که همشون میروند دنبال تحصیل کردن و معلومات گرفتن و عموما اقلا یک معلومات میانه به دست آوردن که در حد اقل بروند یک
кореро барои худашон баргузида бикунанд ки аз амсоли ин корҳои машаққатангез набошад. вале дар бештари ҳолатҳо ман фикр мекунам занҳо духтарони мо худашон гунаҳкор ҳастанд ки аз кӯдакӣ дар сарашон як фикр доранд бояд ҳатман шавар бикунанд зани хона бишаванд ва зарф бишӯянд нонпухта битавонанд. яъне баъд аз ин корҳо хуб аст, зани хона будан ҳатман хуб аст, вале зиндагӣ бубинед ин имрӯз чӣ қадар талоқ гирифтан сода шуд. вале занҳо аз хона вақте ки берун рафтан дигар корҳо ба дардашон намехӯрад. бояд барои пул пайдо кардан як машғулияти дигар аслӣ дошта бошанд, чун надоранд ва тамоми умрашон ки ба ҳамун роҳрӯӣ рафт, ба ҳавли рӯбии хонаи шаварашон рафт ва ҳамиро барои худашон касб карданд ё рафтану шустани зарфҳоро. фикр мекунед ки баҳси хондан нахондани занҳо дар Тоҷикистон кай поён меёбад дар ҷомеаи Тоҷикистон ки мегӯянд як миллати тамаддунофар аст, як миллати китобдор аст, як миллати китобхон аст, вале ҳанӯз баҳс ки ин ки зани тоҷик бихонад ё нахонад ё барош хондан чӣ фоида дорад, фикр мекунед кай дар ин ҷомеа тамом мешавад ин баҳс? то вақте ки ҷаҳолат аз сарашон бардошта нашавад, мо дар назар метовад ки зани тоҷик як зани бисёр тоҷик озод аст ва хеле ҳимоят мебинад. хуб аст ки ҳимоят мебинад ва ин ҳимоят карданҳоро аз ҷониби масалан давлату ҳукуматро ҳам занҳои мо аксаран нодуруст мефаҳманд. яъне дар ҳолати баъзан бубинед чӣ қадр сӯистифода мекунанд. масалан шаварашон як шапалоқ зад ё як ҳарфи бад гуфт мешитобанд ҷониби додгоҳ. ин ҳам мансуб ба ҳамун занҳое аст ки аксаран фаҳмиш надоранд ки дар зиндагӣ баъд аз ин зиндагӣ хотима меёбад. шаварро ба додгоҳ бурди, зиндагӣ тамом дигар фоида надорад. аммо занҳои мо, духтарони мо бояд худашон талош бикунанд. бубинед ман خودم مرحله که برای تحصیل اومدم به دوشنبه خیلی مشکل داشتم و محیط خانوادگی ما پدرم اومد در اولاد ما کسی معلومات عالی نداشت، از تبار زنها اجازت نداشتن که تحصیل بکنند، ولی من پافشاری کردم، اثبات کردم و همون زمانی که پدرم برای من اجازه داد او از یعنی بسیار شادمان، بسیار چی میگوین مثل دیگر پدرها شادی نمیکرد که دختری من به خواندن میرود. بسیار خوب یاد دارم وقتی رفتم گفتم دادا من میخوام به خواندن بروم، گفت که برو پای همون دیگرها. یعنی این رفتاری پدر معنای اون رو داشت که من سری تو هم اعتماد ندارم و تو هم میتوانی یک خانم سبکپای دیگر در جمعیت باشی. این ضربه رو من تا خیلی زیاد تحمل کردم چندین سال، اما این چیزا برای من مهم نبود. مهم برای من اون بود که من تحصیل بکنم و حد اقل اگر هیچی هم که نشد شاید من گرفتار یک مرد بشوم که برای من اجازه ندهد که من از خونه بیرون بروم، اما من حد اقل میتوانم بچه‌هایم رو خوب تربیت بکنم. این فکر رو در سر داشتم. ولی خودشون بسوزن همین خانم‌ها و می‌بینیم یک زنم خیلی آزاد است در این کشور، جامعه آزاد است، ولی این شبکه‌ها از طریق اینستاگرام و بانوان ما خیلی فعال شدن، ولی به طریق دیگر، یک طریق خیلی دهشتبار فعال شدن و اینا دارن روی جامعه تاثیری منفی میرسونن. نظرتون به این موضوع چیه؟ من در نظر دارم البته همه سرایندان، همه مثلا اون بلاگرها، ولی یک قسم عمده این جامعه که به طور خیلی وحشی مثلا تبلیغ میکنن بد اخلاقی رو و بی بند و بوره، این رفته به بحران و روی دختر تاجیک تاثیر نداره. نظرتون به این موضوع چیه؟ تاثیر رسونده است. من فکر نمیکنم که دیگر کمی مرحله دیگر، فاصله دیگر لازم است. الکی خیلی شرمنده ایم و من نمیفهمم شاید یگان راهش باشد، هیچ ممکن است که راهی یعنی صدی راهی چنین شرمنده ها رو گرفتن چندان مشکلی داشته باشند. اونها رو باید حتما باید مجازات بشوند، چون که آزادی معنای اون رو ندارد که اصلا مشهور شدن، شهرت یافتن در زندگی من این رو برای دخترهایم از کودکی همیشه اینی که من با صحبت ها میکنیم و از لحاظ روانشناسی من همیشه فرزندانم رو تربیت کردم، هیچگاه با زور و با ضربی نمیدونم دشنام و با راه دیگر نه، همیشه. و این خیلی مشکل تر از اون است که طریقی مثلا دو حرفی بعد یا یک شپلاق، یک شپاتی فرزند رو مثلا از راهش بگردانی، این برای همه انسان ها آسان تر است. زدی رفتی یا یک حرفی بد زدی رفتی. اما این که با فرزند بنشینی از لحاظ روانشناسی صحبت بکنی تا ساعت 2 شب 3 شب خیلی انرژی انسان رو میگیرد، روحیه انسان رو بسیار خسته. روز دیگر گویا که تو یک شکسته ای. اما بسیار مهم است که با این راه با فرزندان برخورد بکنیم. و من همیشه با اونها میگویم که مشهور شدن، شهرت یافتن، نام به دست آوردن در زندگی با دو راه میسر می شود، یکیش راه بد، یکیش راه خوب. با راه نیک خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. تو یک انسان هستی، از تو کسی یک حرف نمیدوند، ولی تو باید اثبات بکنی که همین اندیشه های نیک و فکرهای نیک یا یک چی میگوین یک
нияти некро дар пеш дорӣ ки туро бипазирад ҷомеа. ва раи дигар ту меравӣ як хиёбон як шоҳроҳ билкул либосатро аз бадан мекашӣ урён мешавӣ ва гӯё ки як инқилоб мекунӣ рӯзи дигар дар миқёси тоҷикистон дар миқёси дунё ту машҳур меша мегӯянд як зани шарқӣ як зани тоҷик бубинед инқилоб кард ва урён раҳ баромад яъне як инқилоб кард гӯё ки ва ҳама ҷо машҳур мешавӣ аммо охираш чӣ бо роҳи азобу машаққат ҳамеша рафтан мушкил аст хусусан барои касоне ки на ақл доранд на тамиз доранд на номус ҳам бисёр чизи муҳим аст ки як зан дошта бошад агар надошта бошад мисле ки имрӯз дар шабакаҳо чунин ҳолатҳои шармандагиоварро зиёд мебинем ва ман назди дӯстои хориҷи худам ки хеле зиёд дӯсто аз хориҷ дорам назди уно зиёд шармандам ки ҳар замон аз ман мепурсанд ин чӣ ба ман равон мекунанд ҳар замон линкошона ва мегӯянд ки воқеан ин ҳодиса дар тоҷикистон сурат мегирад ин хонум воқеан хонуми тоҷикӣ аст медонед чӣ қадр шармандагӣ аст ҳеҷ роҳе вуҷуд надорад мо ҳамеша ина гуфтем шумо фикр мекунед як роҳи дурусте набояд пайдо кард ки инҳоро ҷамъ кард аз ин аксарашон дар тоҷикистонан ҳами шармандаҳо чӣ мушкил дорад бубинед имрӯз як занро дар роҳ имрӯз занҳо бисёр бо як найранги дигарро пеш гирифтанд мардоро албатта на дар ҳамаи ҳолат аммо бештари ҳолатҳо занҳо мардҳоро яъне ки ба ҳама ҳолати хашм меоранд ва баъдан телефонро мегиранд сабт мекунанд дар интернет мегузоранд ин мард ба ман дашном кард ин мард ронанда ё намедонам ҳар марди роҳрав маро азият кард вале ман худам бо чашми худам дидам дар як ҳолат ки он зан пеш аз он ки навор бигирад мардро аз ҳолаташ баровард то андозае баровард ки ман ҷои он мард мебудам ҳатман мезадам он занро шоира чаро зани тоҷик ва духтари тоҷик дар ҳамин марҳила ки мегӯянд ҷаҳонишавӣ аз сели интернет чаро ҳамин хел шуд масалан шумо ки масалан дар як хонаводаи суннатӣ таваллуд шудед калон шудед аз деҳа медонед аз мардум медонед ва умуман шумо як насле ки бо пештара дидед имрӯза муқоис чаро дар ҳамин марҳила ҳамин хел шуд яъне бебандуборӣ бадахлоқӣ миёни зани тоҷик мардора канор бигузорем хеле паҳн шуд чӣ шуд чӣ бало зад ба хавли моро ки ин хел шудем чӣ шуд ба фикри шумо ман фикр мекунам омилиш чӣ буд масалан омилиш бесоҳибӣ чун мардон аксарият рафтан ба русия дар муҳоҷират қарор доранд бародар болои сар нест ки контрол бикунад як сиёсат дошта бошад масалан падар болои сар нест рафт муҳоҷират ё ки шавҳар карду шавҳараш рафт муҳоҷират ва бубинед имрӯз чӣ қадар боз аз ҳама ҳолатҳои бадтарине ки ман ҳар бор чун бубинам бемор мешавам як зане ки дар никоҳи як марди дигар аст ва дар канори он ки шавҳар дорад дар никоҳ аст ва бо як марди дигар муносибат ва ин ҳама интернетҳо пур шуд ҳамин агар шумо бигиред боз ҳам як келини дигарро боздошт кардан 1000 видео меброяд 1000 видео ин нанг аст ман мефаҳмам ҳамеша мегӯянд хай мардо биёянд заношо насоҳиб шаванд занҳо ин корҳоро накунанд аммо зан агар ҳадди ақал саводи исломӣ медошт ҳадди ақал ҳоло дар бораи номусу дар бораи ин чизо гап намезанем ҳадди ақал агар номуси саводи исломӣ медошт медонист ки барои чӣ масалан болои зане ки шавҳар дораду бо як каси дигар ӯро вақте ки қапида мешавад яъне ки боздошт мешавад ҳукми сангин аст яъне ҳукмаш сангсор аст ин беҳуда нест яъне ки яъне худованд шояд тавассути ин амр мехоҳад ба занон бифаҳмонад ки яъне аз ҳама муҷозоти сангинтарро вақте ки эълон кардааст ва пешниҳод кардааст яъне ин бояд барои фаҳмиши як зан бояд то он андоза зан бояд дигар тарс ӯро фаро бигирад ки яъне манзураш он бошад ки яъне аз ин дигар гуноҳи сахттар нест вале аз лиҳози одам биравем аз мазҳабу аз ин чизо масалан берун биравем агар сирф ахлоқӣ бигирем агар иҷозат нест медонед масалан шаварат барои ту дигар писанд нест бо шаварат зиндагӣ кардан намехоҳӣ ё тамоми ҳамаи чӣ мегӯянд орзуҳоят барбод рафт ва он марди ҳамсоя ё марди аз қишлоқ ё аз марди қишлоқи ҳамсоя ё аз марди умуман яке бархурд кардиву хости ки бо он мард бошӣ чаро ҷавонмардона мафҳуми ҷавонмард дигар ҷинсият надорад марду мардонаву занона нест занам агар ноҷавонмард бишавад бимирад беҳтар аст чаро ҷавонмардона бояд иқрор нашавӣ ки масалан ман намехоҳам бо ту зиндагӣ бикун талоқ ата бигӣ бирав чӣ коре мекунӣ бикун вале барои як зане ки дар як никоҳи як мард аст аслан иҷозат нест аз ҳар лиҳоз на ахлоқан на
аз рӯи мазҳаб, на аз рӯи ягон чизи дигар. мактаб дуруст амал накард ё нем тарбият нодуруст шуд, муҳоҷирати густурда буд, яъне ин омило буд ки таъсир кард болои ин чизо. як мавзӯи ҷолиби дигар ҳам аст. Шумо дар аввал гуфтед ки зан дар Тоҷикистон воқеан ҳимати давлатӣ дорад, озодиҳош таъмин аст ва тибқи қонуни асосӣ мегӯянд мардону занон баробаранд. хеле мо занҳое дорем ки дар масъабо ҳастанд, дар парлумон ҳастанд, дар идора вазорат ҳастанд. вале чаро мо як андеша намешунавем, яъне андеша ба ин маъное ки агар мо нигоҳ кунам ба Эрон ё Русия ё ҳар як кишвари пешрафтаи дунёро бинем, занҳо чӣ қадар фаъол ҳастанд. фаъол на ба маъное ки рақсу бозӣ ҳамеша мекунанд. ман рақсу бозиро дар назар надорам. ба маънои андеша дорад. як зан масалан ҳофиза таҳлил мекунад, бедила таҳлил мекунад, аз иқтисод сухан мекунад, дар сиёсат фаъол аст, яъне мавқеъ дорад. бо вуҷуди он ки ин занҳо масалан мансаб доранд, номзадҳои илм ҳастанд, ҳатто дар сатҳи вазорату вазоратхона ҳастанд, вале наметавонанд ду се ҷумла бо забони тоҷикӣ худшон дуруст ҳарф бизананд. омилиш чиye ба фикри шумо? чаро ин хилоф? тасодуф афтидан сари ҳамун мансабу сари ҳамун зинаҳое ки шумо номбар мекунед. савод хеле мутаассифам аз ин ки мо бисёр ранҷ мекашем ки як нафарро биёрем боҳошон суҳбат кунем, масалан зан боша, андеша дошта баша, масалан фикр мекунед ки тасодуфӣ аст ё чи аст ки аслан наметавонанд, андешаи худшона надоранд, андешаи шахсии худшона ин занҳо. охи андешаи шахсӣ умуман дар натиҷаи чӣ дар инсон пайдо мешавад? дар натиҷаи албатта ҷаҳонбинӣ васеъ доштан ва ё ин ки дар натиҷаи бардоштани савод ба ҳар васила. масалан ман китоб хонданро дӯст намедорам, ҳама медонанд дар Тоҷикистон. инро бо овози баланд гуфтам ва дар барномаи китобхона дар барномаи китобхона мегӯям ва аслан интишор кардани китоб 2013 ин китоб интишор шудааст. ман ду китоби тайёр дар компютер дорам, вале ҳанӯз интишор накардам. барои чӣ? тасаввур кунед 2013 ман аллакай дар муқаддимаи китобам гуфтам ки барои чӣ ман китоб надоштам. барои он ки намехостам, ҳаргиз як ҷо гуфтам боло. дӯстонам хастаам кардам бо он пурсиш ки кай китоби шеърҳоям рафи китобхонаашонро зеб медиҳад. оре рафи хонаашонро. ман ҳам аз ҳамин тарз то кунун китоб надоштам. зиёд намехоҳам ки барои як рафа барои дасти ғубор бошам. яъне шумо воқеан аз ҳамин дидгоҳ китоб камтар мехоҳед, ки таваҷҷӯҳ ба китоб камтар доред? таваҷҷӯҳ ба китоб аслан кам шуд. бояд як василаи дигарро бояд пайдо кард ки чӣ гуна мардум аз эҷоди ту бархурдор бошанд. ман фикр мекунам ин китоб ки масалан теъдоди 7000 дона интишор шуд. фикр мекунам ҳамин 7000 дона китоби маро хонданд. ман фикр мекунам ки шояд ҳамин 1000 дона китобро 1000 нафари огоҳ гирифт. як ҳамунам ба хотири хай агар аксарияташон мухлис бошад, дигарошон эрод гуфтанд. яъне ки чӣ гуфта бошад, ягонҷо як ҷур биёбад. дар як мусоҳибатон ҳам гуфтед ки чанд соли охир китоб нахондед. чӣ буд дилтон монд аз саводу дониш аз китоб? чӣ буд ин омил? не ман аслан ҳам аз даврони ҳамун кӯдакӣ ман то омадан донишгоҳ омадан ман хеле зиёд китоб мехондам. шабои дароз китоб мехондам. модари ман аслан бисёр китобро дӯст медошт. мутолиа як китоби андозаи анамун девони Шамси Табрезӣ ба 3 рӯз кифоя буд ки ин китобро бихонад анҷом бидиҳад. хеле зиёд. ва ҳамеша ман ба модарам мегуфтам ки модарҷон, ман пиромини ин мавзӯъ ман китоб нахондам, вале маълумот дорам. баъд ӯ мегуфт ки ҳангоме ки ту дар батни ман будӣ, ман ҳамин китобро 2 бор 3 бор хондам. шояд таъсир дошта бошад, шояд. аммо то он замоне ки ман донишгоҳ омадам хеле зиёд китоб мехондам. баъдане аммо чаро дилатон мон нахонд? дилам мон не, ман аз китоб ҳаргиз кам мутолиа кардед. чӣ шуд? дар саҳифаи дуюмаш хобам мебарад. ман чӣ кунам? рост медонед ман андешаҳо фош мегӯям. хуб андешаҳотон аз куҷо об мехӯрад? масалан ин дидгоҳтон, ин назарҳотон, ин сухандонитон, ҳатто шеър навиштани шеър ҳам не лозим нест барои ин китоб хондани шеърҳои хуб менависед? ин қадар одамое ки миллион китоб хонанд чаро шеър наменависанд? خب ممکن در بخش مختلف خواندند، خب ممکن اقتصاد خواندند، اکثر آنها نه در بخش ادبیات. من نمیفهمم این سوای شعر را درست، یعنی مهم نیست خواندن کتاب، اهمیت نداره. خود برای تقویت، برای اینکه شعرت بازم یعنی که این اکنون خداوند الهام ایجادی، یعنی که تو برگزیده شدی از طرف خداوند که تو باید شعر بگویی. اما حتما برای اون که مثلا برای چی میگویند که یک نفر تو چند هزار اگر بیت از یاد نداند حقوق گفتن شعر رو ندارد، یعنی که منظورشون از کلمات، یعنی که باز هم خزینه کلمه داری اما یک نفر ایجادکار اگر هر قدر بای باشد هم قدر بیشتر شعر می نویسد. اما من تلاش نکردم برای اینکه هر چیزی که میگویم
لطف و مرحمت و کرم اوست. پس چرا اینقدر بزرگانی که در این برنامه میبینن که ما نظری که میشنویم زیاد سر آن نگران هستند که جامعه از کتاب دور میشه و جوانان از کتاب دور میشن و واقعا یک نگرانی وجود دارد. شما هم نگران این چیزا دارید یا که چی نظرتون متفاوت است در این سمت؟ من یک عادت دارم از خردی. یک مسئله یک مشکل پیش بیاد من جای اون که بنشینم گریه کنم بگویم که برای چی؟ چرا؟ شاید یک روز دو روز نگران بشم. روزی سوم من حتما یک راه حل مسئله رو میکوبم، یک راه دیگرش رو میکوبم که این مسئله حل خودش رو بیاد در دل خو مسئله. و این مسئله هم جای دیگر همین شیشتن و گریه کردن نیست که برای چی جوانان کتاب نمیخونن، مردم از کتابخوانی دور شد. یگان ایده نو رو باید پیشنهاد بکنیم که از همین کتاب همین جوان نخونده آگاه بشود. چخه نخونده آگاه میشه؟ خب باید بخوند کتاب رو. چخه نخونده آگاه میشه؟ میشود که من مثلا چی فکر دارم، حالا یا در سر یک اندیشه دارم، ایده ام رو میگویم تا اون من با کمی تنبلی هم دارم، تا اون زمانی که من ایده ام رو عملی میکنم 100 کس ایده من رو میدوزم مثل دیگر ایده ام بدوزد. اوشی جان من همین خیلی فکر دارم. با خلاصه اومدم حتی سرپرستان چقدر زیاد بودن از جمهوری اسلامی ایران چقدر از من خواهش کردن که من شعرهای نوام رو روان بکنم که با خط فارسی برگردان بکنم و آنها رو کتاب بکنم. و دیدید که چقدر شاعرای زیادی مصاحبه دیوان شدن از جمهوری اسلامی ایران. ولی من رد کردم. برای چی؟ چون در سر خودم یک ایده دارم، یک فکر دارم که همین کتابم رو به شکل ویدیویی پیشنهاد بکنم. آهسته آهسته من باید این کار رو بر وقت‌تر میکردم، البته نه کمتر بیدار شدم. یعنی همون شعرها رو تو اندازه‌ای که میشد خودم و نفران دیگری که شعر رو خوب دیکلمه کرده میتوانن همونها رو دیکلمه بکنیم به شکل ویدیویی. یک کتاب پیشنهاد بشود که مثلا یک نفر راهی دور میرود. من این تجربه رو داشتم در داخل همین کتاب. در آخری هر یک صفحه، این دیگر از انتشار آخر است، ما اینجا دیگر دستمون نرسید که این کار رو بکنیم. در آخری هر یک کتاب ما دیسک فیتا جا کردیم و در داخل اون فیتا دیکلمه شعرها هست با جمعی سرودهایی که من ایجاد کردم و هنرمندان خوندن. یعنی دیکلمه میره از پسش اون آهنگ و اون دیسک اون فیتا بیشتر خریدار پیدا کرد از اونی که کتاب بخرن. یعنی که در ماشین موند و طول راه مثلا سفر خوجند میکنه تا همونجا دوستانم به من زنگ میزنن و راحت کردیم سفر رو راه رو دوریش رو نفهمیدیم. با این وسیله دیگر اقلا خیلی معنی رو برسونیم. دیگر نمیخونند گفته دیگر مردم رو از معنی کلا دور کردن نمیشه. شما از ایران یاد باشه و در کتاب بین المللی تهران هم بودید و خیلی یک نمایشگاه بین المللی تهران که خیلی یک نمایش بزرگ کتاب است. پس اون میلیون ها نسخه کتاب اون قدر تلاش و هم در فرانکفورت آلمان جو یکم است، اینها دوم، حتی در ژاپن، آمریکا، اینها چرا حاول بیشتر تلاش دارن که این قدر کتاب با میلیون ها نسخه به چاپ برسد؟ چون مردم کتاب میخونن، کتاب خوانند. نمیشه مردم خوندن مثلا تو کتاب بیاریم. خیلی نمیقدر سال نیاوردیم دیگر چی کنیم؟ یک راهی دیگر رو پیدا کردن. یک مدل نو رو پیدا کنیم. این جوانان دخترانی که شما مثال آوردید که در اینترنت ابروی ملت رو میرزونن، این قدر بدرفتاری میکنن. اگر همین ها کمی عقل می‌داشتن این کارو رو نمی‌کردن. عقل یعنی در کدام حالت انکشاف می‌یابد؟ در حالت البته آموزش. همین فکر میکنه چون این دخترها من همیشه مثلا نفرانی که کتاب میخونن خیلی کمن. بله. ما روزیم با این فکر خیلی کمن. ما اصلا به ایشون با اونها کار نداریم، ولی نفرانی که کتاب نمیخونن یک راه باید پیدا کرد که اونها کمی یعنی عقل بگیرن، سواد بگیرن تا اینکه عملای بد رو نکنند. با همین خاطر من فکر میکنم روی آسان‌تر همین دیکلمه است، ویدیویی هر کتاب رو میشه جایهای بهترینش رو انتخاب بکنیم، دیکلمه بکنیم. اگر مثلا با میتوانیم در آخر مثلا یک حکایه رو جای اصلیش جای از همه جالبش رو آوردیم و اشاره کردیم که بگذار یک 500 دونه کتاب انتشار کردیم، گفتیم ادامه این رو اگر میخواهید ادامه این قصه رو بفهمید فلان کتاب از فلان کتابخانه بگیرید. یعنی که مردم رو آگاه کردن. من شخصا نفری که خودم رو اهل فرهنگ میگیرم، من خبر ندارم که این چونی کتابایی که شما حالا معرفی کردید در تاجیکستان انتشار شده است و اونا از کجا بفهمن. باید در برابر یک برنامه کتابخوان کم است که تاثیر برسونه روی جامعه. هزار برنامه ها باید روی کار بیایند که این کتاب محتوای این کتاب رو بسیار زیبا کرده. دیگر اون لکسیایی که مثلا بالاخانه داره که در دانشگاه شعاری است، این چیزا با این چیزا ما نمیتونیم تاثیر بزنیم. ساده عادی با زبان خودشون، یعنی که با همون طبیعت خودشون موافق باید بفهمونیم اونها رو.
дигар мо раҳ надорем. Агар ман то саҳар бинишинам ҳоло дар ин ҷо шиорбозӣ бикунам фоида надорад. бале дуруст. дар Тоҷикистон баҳси ин ки ҳама шеързада шудан аз адабиёт мегӯянд, вале вақте мо ба ҷомеаҳои пешрафта нигоҳ мекунем мебинем ки ҳамин шоирону адабиёт чӣ қадар афкори мардума тағйир доданд, мисли масалан Симини Бебаҳонӣ, Муҳаммад Иқбол Лоҳорӣ дигару дигарон. Хеле дар ҷаҳон мебинем ки ҳамун ҷариқаҳои фарҳангӣ, фикрҳои фарҳангӣ аз ҳамҷо шурӯъ шуданд ва шумо ба забони мардум хеле наздик ҳастед ва ҷонибдорони зиёд ҳам ҳаст доред, масалан видеоҳои шуморо ҳам зиёд тамошо мекунанд. Вале чаро имрӯз ман фақат шуморо дар назар надорам, агар шумо метавонед аз тарафи шахсиятатон посух бигиред. бисёре аз шоиру нависандаҳои мо шеърҳое мегӯянд ё чизҳое менависанд ки ҳамеша ишқ асту муҳаббат аст, вале паёмҳои аслии ҷомеаро намерасонанд. ман як бор шуморо як суолтона бо лоиқ дидам ки чанд соли пеш, он вақт шумо аз мавқеъ масалан Бозор Собир ҳимоят мекардед, як хеле ҷасорат фаъол буд, вале имрӯз фақат масалан чизи зебоиро мегӯед, гоҳ дар бораи модар мегӯед, хуб аст албатта ишқ, вале чаро як чизи иҷтимоӣ, як чизе ки камбудиҳои ҷомеа, чаро ба ин самт намехоҳед паём бидиҳед ба мардум? ман ба ин хулоса омадам ки шумо вақтҳои охир шеърҳои маро намехонед. шояд ки чанд дакламаро ман шояд ду-се соли охир инам дигар чӣ мегӯянд махсус набуд. ман хеле аз ишқу ушқӣ берун рафтам ва ҳамаи шеърҳои ман дигар ҳамаш мавзӯи иҷтимоъ аст. натиҷаи шикасту рехти зиёд, садамаҳои зиёд, фишорҳои зиёде ки ман болои сари худам доштам, шояд таъсири он бошад ки маро дигар хай ҳама чи ҳар як сину сол марҳилаи худаша дорад. ман дигар намедонам 3 соли охир ман аз ишқу ушқӣ хеле зиёд хеле дур рафтам ва теъдоди эҷоди таронаҳом ҳам кам шуд. ба чӣ хотир ки дар тарона ҳамеша бояд аз ишқу ушқӣ бигӯӣ. мавзӯи иҷтимоъро хуш надоранд мардум ва ҳунармандонам намехонанд. хеле ҳунармандӣ чун шумо мардум шуморо қабул доранд ва ба забони мардум наздик ҳастед, бо мардум наздик ҳастед. ман манзурам аст ки шумо аз ҳамн тариқи сода бо забони худи мардум як чизҳои иҷтимоиро аз қабили илму донишу намедонам мушкилои зиёди иҷтимоиро бирасонед ба мардум. масалан яхе талошҳо ҳам ҳаст ё масалан ва чаро дигар шоирон ба ин самт намеянд? мо шоирони зиёд дорем. масалан фикр мекунед омилиш чи аст? бояд ки аз дарди иҷтимоъ бештар гуфт. чун дигар имрӯз дигар ҳамаи ба ишқу ушқӣ дигар ишқу ушқӣ ин ҳама давраи худашро, давраи зебоии худашро дорад. ҳатто агар ҳамин шабу рӯз ман хеле муҳаббати азимро ҳам дар сар дошта бошам, фикр мекунам дар ин сол дигар ҳақ надорам. бояд аз дарди ҷомеа бигӯӣ. агар ки виҷдон бошад ва ин чизҳоро дида бояд дида шавад. зани тоҷикро дигар дар ҳамин саҳнаҳои фаҳшу бадбахтиву ё сурудҳои пасту рақсу бемаънӣ набинем. як зани озода, як зани хушахлоқ, як зани соҳиби фикр, соҳиби андеша, соҳиби мавқеъ бинем дар Тоҷикистон ва ҳамин намоиш бидем. фикр мекунед аз чӣ роҳе мешавад ин корро анҷом дод? мисли ки ман амун суханам дар миёна нотамом монд. мисли ки мисол овардем ки як зан як мардро ба ҳолати бехудӣ меорад ва ҳангоме ки ӯ мард дашно мекунад ягон касро беҳуда азият намекунад. ба он ҳолат меорад, баъд бо кайфият видео мекунад, дар интернет мепартояд ва рӯзи дигар мебинем ки паси панҷара рафт бечора ё ҷарима шуд ё намедонам муҷозот шуд. ба ҳар ҳол яъне ки ҷомеа қудрат дорад ки сади роҳи чунин ҳолатҳоро бигирад ва он бечора ҷавони дар бештари ҳолатҳо бегуноҳро овардан сари муҷозот. яъне ки ин гуна имконият ҳаст. барои чӣ ин гуна имкониятҳо нисбати занҳои бадахлоқ истифода нашавад? барои чӣ масалан имрӯз як видеои фаҳш, як дашном, як масалан як ҳарфи бад, як амали беҷое ки обрӯи миллатро мерезонад як хонум тавассути ин амал, чаро намешудааст ки ӯро биёранд пушти панҷара муҷозот бикунанд, 10 нафарашонро биёранд, агар ин кор дигар анҷом меёбад ва ҷаримаҳои сангин мекунад. ва агар ки нашуд чанд рӯз, шояд чанд моҳ бираванд паси панҷара одам мешаванд. дигар метарсанд ки ин корро бикунанд ва чашми дигарои ва инҳоро дигар бо роҳи фаҳмондан намешавад, чунки ақл бошад ки бифаҳмонӣ, номус бошад, фаросат бошад ки бифаҳмонӣ. ва ман фикр мекунам ки хеле ҳатмӣ аст ки ин хонумҳо ҳам муҷозот бишаванд. ҳатман бояд ҷаримаи ҳангуфт, бо ҷаримаҳои хурдам халос намешавем. ё ҳатман бираванд чанд рӯз паси панҷара ки ҳуш дар сарашон бизанад ки онҳо барои обрӯи як миллат ҷавоб гӯянд. тасаввур кунед, мо ин қадар корҳоро анҷом медиҳем ки обрӯи миллатро бардодем. рафтем дар Эрон, масалан дар Амрико, дар Ҳолланд, дар ҳар куҷо барои бардоштани нуфузи тоҷикон, обрӯи тоҷикон чӣ корҳоро мекунем ва инҳо кори моро меоранд ба сифр баробар мекунанд. ин магар ҷиноят нест? ин ҷиноят аст. ман фикр мекунам ягона роҳи ҳалли ин масъала танҳо дар ҳамин аст ки як қонуни
конкрет як қонуне бояд ба амал биёяд пешниҳод бишавад ва ба амал биёяд ки бояд ин нафарон муҷозоти сангин бишаванд ва фикр мекунанд оҳиста оҳиста тоза мешавад ҳатто он хонумое ки дар Москав ҳастанд ва аз Москав ин амалҳоро иҷро мекунанду мисли кадом як сникерсча як рӯз чашмам афтид обрӯи тоҷиконро мерезанд ӯро пайдо кардани ӯ овардани тоҷикистон ва ӯро муҷозот кардан ҳеҷ кори мушкил нест. Фақат роҳ муҷозот аст, дигар роҳ дигар мо роҳи фаҳмондадиҳӣ кардем, онҳоро шарманда кардем. Инқадар комментҳое ки дар поёни он видео навишта мешаванд ҳеҷ таъсир надорад. Бояд камакак номус агар он хонумон дошта бошад худашонро ба дор биовезанд. Аммо бубинед ки таъсир намерасонад. Пас ягона роҳ мисле ки мо як вақт дар роҳраво заноро духтароро азият мекардан бачаҳо дар қонун баровардан ки ҷарима мешавад бубинед ки ин проблем аз байн рафт, ин мушкил аз байн рафт. Пас ягона роҳи ҳалли масъала ҳамин будааст. Ташаккур зиёд. Пеш аз оне ки барномаро хулоса кунем, ман мехостам ба як суоли дигар посух бидед. Акнун шумо ҳамчун як зан, як модар ва имрӯз мо гуфтем дар аввали барномаам ки хеле аз шаҳрвандони мо мардҳо дар муҳоҷират ҳастанд ва аксари занҳои мо хонашин ҳастанд. Яъне шояд 80% зани тоҷик имрӯз хонашин аст ва ба кӯдак машғул мешавад. Ва ин падарон 6 моҳу 1 сол дар хона будан нестанд ва модарон машғулин ҳастанд. Тавсияи шумо ба ҳамин занҳо, ба ҳамин бонҳо ки то фарзандонашон ба сӯи илм биёнд, ба сӯи дониш биёнд, ба сӯи китобхонӣ биёнд чи аст? Ҳамчун аз таҷрибаи худатон мегӯед ки назари дигар доред дар ин мавзӯъ ва фикратон чи аст? Ман паёматон ба ин бонҳо ҳамаи анами мушкили бисёр сангини рӯзгор, ин мушкилро ман шояд бештар аз ҳама аз сар гузаронда бошам. Ман имрӯз мебинам масалан хонумо мардошон 1 сол намеоянд ва дар сарашон тамоман як фикрое доранд ки худо накунад. Падари фарзандони ман то 3 сол, то 2 сол, то 2.5 сол намеомад аз муҳоҷират ва ман 4 то фарзандро танҳо ба воя мерасонидам, тарбият мекардам. ман фикр мекунам ки ба ман хеле зиёд барои тарбия кардани фарзандонам ки имрӯз худоро шукр дастоварди аз ҳама азиме ки ман ба даст овардам дар зиндагӣ, ин натиҷаашро худам бо чашми сарам дидам ва роҳат кардам оқибаташ ба хайр бошад ки фарзандони бисёр хуб ба воя расонидам ва дар 6 моҳи охир 2 то духтарамро хонадор кардам ва ҳар рӯз аз ҷониби худоҳо раҳмат мешунавам. беҳтар. Як хурсандӣ бузург аст барои як модар. бале, ман фикр мекунам ин аз ягон ҳолат ман чунин кайфият намекунам. Ҳатто агар як ҷоизаи байналмилалиро барои ман бидиҳанд, ман чунин кайфият намекунам. аз ине ки масалан субҳ аз хоб бархеза ва худопошо ба ман навиштааст ташаккур барои тарбияи чун як фарзанд. медонед чӣ қадар кайфият дорад. вале вой бар ҳоли он модаре ки лаънат бишнавад аз рӯи фарзанд. ва ман фикр мекунам ки ҳамаи ҳамин муваффақият, яъне муваффақияти бузург кардани фарзандон дар роҳи дуруст ба ман аз куҷо даст дод? аз он ки ман худам огоҳ будам. яъне огоҳ аз ҳар лиҳоз, яъне ҳам таҷрибавӣ зиндагиро дидам, мушоҳида кардам ва натиҷа гирифтам ки бояд яъне ки чӣ гуна бархурд кунам. ман вақте ки медидам ки масалан яке аз хешовандони хеле наздикам бо кӯдаконаш, бо духтаронаш бисёр сахт бархурд мекунад, духтаронро азият мекунад, озодиашонро маҳрум мекунад, намемонанд ки духтарон масалан ба ҷое бираванд бояд телефон надошта бошанд, ман баръакси онҳо рафтор кардам. духтарони ман аз синфи 5 телефон доштанд ва интернет васл буд. ва ман ба фарзандонам, ба духтаронам ҳамин қадар кор кардам ки бифаҳмонам ки телефон, интернет чӣ бояд кард. тариқи интернет мешавад ки метавонӣ ту 1000 хушдор пайдо бикунӣ, лалала суҳбатҳои беҳуда ва охираш ҳичи шармандагӣ. вале ту метавонӣ биёи дохили Google 1000 маълумотро аз дохили ин бигирӣ. Илм бигирӣ. муҳим нест ки ман болои сари ту бинишинам барои ту пухтани картошкаро ёд бидиҳам. ту ҳамин дар интернет, ҳамин дар Google бизан, беҳтарин намунаҳояшро барои омӯзиш бигир. ва инро контрол мекардам. яъне ки ман телефони ҳаргиз духтаронам шояд тавассути ин мусоҳиба ман наметавонам дурӯғ бигӯям, чун онҳо метавонанд ин лаҳза маро мешунаванд. ман аз ҳама чизе ки мо дар хона бештар аз ҳама маҳкум кардаем ин дурӯғгӯӣ аст. ман наметавонам дурӯғ бигӯям дар ин ҳолат ки худашон медонанд ки ман ҳеҷ гоҳ телефонашонро тафтиш накардам. 1-2 ҳолате шудааст ки масалан онҳо хоб будам ва ман гӯшиашонро гирифтам ки дар чӣ ҳолат қарор дорад ва дидам ки ҳамаи ҳарфҳои ман дар осмон набудааст. ва ҳатто дар гурӯҳҳое ки суҳбат мекунанд фарзандон бо дӯстонашон, пиромуни илм, пиромуни як
و موضوعی که به درسشون ربط داشته باشد، به خوانششون ربط داشته باشد، به آموزش ربط داشته باشد. و من گفتم که صحبتایی که مثلا تا ساعت 2 حتما با فرزند باید صحبت بکنن. دلیر جان باور کنید من یگانه راهی تربیت درست دادن فرزندها، راهی حلی این مشکلات رو فقط دارم میبینم که با فرزندان بنشینی صحبت بکنی. مثلا من هیچگاه به دخترانم نگفتم که شما نماز بخونید. بالای سری مثلا 80% جامعه بالای سری فرزندان با جهالت میخوان نماز رو بار بکنن. میدونید که دوست نمیدارد کودک در این حالت بعد دل زده میشود. برعکس میتواند حتی نفرت پیدا بکند. شما ببینید که چقدر چند طرفه غلط شد، همه آیین ها شکسته شد. اما من ماهیت نماز رو به فرزندانم یک شب شیشتم تا ساعت 2 شب 3 شب خوابم رو شکستم، فهموندم زیبایی نماز رو فهموندم که از چی لحاظ فایده داشته میتواند چی، ولی گفتم که شما اختیار دارید میتوانید نماز. ولی از خوردی من میدیدم که دخترانی من نماز میخونن. من هیچگاه نگفتم که شما باید حتمی نماز بخونید، نماز رو باید بخونید. من فهموندم چی است، انا میگونه باید بفهمونن، اما برای فهموندن باید خودشون مجهز باشن. یعنی که یک زن برای اون که فرزندش رو بنشینه تربیت خودش اول نمونه عبرت باشد. اگر من به فرزندم بگویم به دخترم که بچه جون تو به این راه نرو که این راهی بد است، ولی با او راه من خودم این راه رو طی کرده باشم، فرزندم گپی مرا نمیگیرد. سلامت باشین. بسیار توصیه خوب بود برای مادران که بشینید با فرزندانتون البته صحبت کنید، دانش‌های نو یاد بگیرید و با مردان هم بسیار سختگیری نکنید، ببینید زنها بخونن، دانش بگیرن، چون که اونها شما سالها نیست اونها با فرزندان شما کار میکنن، با اون چیزی که شما آینده منتظر هستید با اونها کار میکنن و در نتیجه شاید یک میوه‌های خوب هم به ثمر میارن. با برنامه خیلی خوش آمدید، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و اگر یک پیام دارید، اندیشه دارید با بیننده برنامه کتابخوان، این کامراهای برنامه در اختیار شماست، بگید صحبت ما رو اینجا به انجام میرسونیم. چون از آغاز برنامه فقط سوالها اطراف زن امروزه جامعه رفت، من از فرصت موافق استفاده میکنم و خیلی از زنهای محترم، زنهای مهربان خواهش میکنم، خیلی خواهش میکنم باور کنید برای تربیت دادن فرزند بسیار خوب است که سهم پدر باشد، ولی چندان مهم نیست. خیلی مهم است که مادر خودش باید که فرزند، یعنی که بچه رو به دنیا آوردن و در کوچه به تربیت پرتافتن رو یک حیوان هم میتواند، باید انسان از حیوان فرق داشته باشد. من بسیار خواهش میکنم زمانی که شما کتاب نمیخونید، اکثریت فایده نداره من بگویم بروید کتاب بخونید، اما داخل اینترنت میروید همین اینقدر شاید که اکثر زنها همین چیزی رو ندونن، اما فکر میکنم میدونن. من فکر نمیکنم که نمیدونن، اما بس همین زنهایی که خیلی ساده نمیدونن از مضافات خواهش میکنم انمی تگمچه گوگل رو زیر بکنید و اینجا نوشته بکنید که مثلا در حالتی که بچه‌تون خیلی عصبی است که پیش شما رو نمیگیرد، به اجازه شما از خونه میراد، ساعت 1 شب میاد، در این حالت ها چگونه کمک روانی از جانب مادر رسانیده بشود. اگر عقل خودتون نمیگیرد، انمی سوال رو پیشنهاد بکنید در گوگل، به شما هزار واریانت رو پیشنهاد میکنند. اقلا از همین دستگاهی که هر شب و روز دو عاقل هم که بیروید در دست دارید درست استفاده بکنید، فرزندان رو درست استفاده تربیت بکنید که جامعه در دست شماست و اگر خودتون هم که تربیت نداشته باشید، یک زنی به تربیت نمیتونه فرزندی با تربیت به وای برسوند. شما همین از همین گوگل خودتون برای خودتون پیش از همه معلومات میگیرید. بسیار خواهش میکنم جامعه رو به فنا رسانیدیم، دیگر زمانی اون رسیده است که سری این مشکلات خیلی زیاد ننگ بگیریم، ناموس بگیریم. خواهش میکنم زنهای محترم خیلی جدی باشید سری تربیت فرزند. سلامت باشید و تشکر بار دیگر که دعوت ما رو پذیرفتید و با برنامه کتابخوان اومدید. واقعا هدف برنامه کتابخوان هم این است که ما بیشتر تلاش بکنیم اندیشه ها رو، افکار سالم رو در جامعه پهن بکنیم و در برنامه نفران هم میان که دیدگاه دیگر دارن، نظر دیگر دارن با کتاب مطالعه و من فکر میکنم که بیننده برنامه کتابخوان از این صحبت خیلی خوب و شیرین و گوارش ما چیزی گرفته باشد. و با بیننده برنامه کتابخوان بارها گفتیم که مادر مدرسه است، مادر مکتب است. اگر مادران ما اصلاح شدن، اگر مادران ما خوش اخلاق باشند، فرزندان خوش اخلاق با میرسونند و این فرزندان خوش اخلاق و با آداب میتونند یک جامعه سالم و یک جامعه درست رو بسازند و در نتیجه تغییرات، پیشرفت و رشد به عمل بیاد. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه در حفظ و پناه خدا باشین. خدا یار و یاورتان.